Quran කියනවා වතුතුන් නිදි. ඉස්ලාමාත කිත්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ Quran කියනවා බියකතුන් නිදාපදා හදීස්. ඒකේ ගාන හදීස් කරනවා හදීස් වස්තේ කියනනේ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. في القرآن الأمر أكثر الاستيارات نية هيك من الله سبحانه وتعالى قرآن إن كل هيك من كل الدنيا. عندما معنى في قرآن الأمر أكثر هيك من الناس أيضا من الله دين هيك من الدنيا. من القرآن كلمتي نية أيضا من كل نية كل دنيا كل دنيا كم كذا أيضا من عزم كذا الدنيا. أظن مسلم من بين مجتمعات كبلانار وفاهد وجندان أظن ما بيسار جمالان مش علم مسلم لجن النبي أشياء من تشاينا من إن ماينس بوينت كي أظن ما جينا تنتن إن يوم يوم داكش أظن كده هذا رشاد من تذكرن دانج تنت أظن دون إن أوتن تنكيان دانج فرصة كيان ورب فن Nidima, ni Quran kiyawan chance nidi. Quran niki awan men umur hoda ko minati. Ekamata nidi awan men sahih kan Quran. Ari di ko jawaaruga. Adi Islam ngi bay nidita ta roga binni gende. Foto adi otakas. Eso balatin kiyawan awan men nenge nita. Bay ni Arabi banni mesel lesan wana Quran minesan wana Arabi bahu. إذن القرآن كباية تنتقل بغير أقول من عام كيابا وصولا خلاف كيابا تنتقل إنما حقيقة القرآن يتكلم عن القرآن نفس أقول من بدل أدو هذا حتى من يفعل من ذلك إذن تأيجوني أقول من كيابا غطا أسكي القرآن كيابا 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 نيك مسالة الوضوء بالنسبة ورغم كتن مثل نماذ كريس النماذ صحن نواني هذا يسون أقول من القرآن بس ni kiyawan je gotan kiyawa kam gawanama kitan kina ke disa Allah subhanahu wa ta'ala gogawan takamni agatun agunan na fennano kini Quran wa hada inna tanqulu inni surat an-nun wa qala markabu fiha bismillah majruha ebo fiyatan min tanqulu ini kini Quran wa hamakani ebo fiyatan wagatan min tanqulu Paharga, agun Quran kiya muntaruga, ni tangkolo, hama umin tangkolo kiya usuni kiya kan, ilutan ka movement ni yaay kita, ni paharga majoraha usapan ni kiya kan, ito na po. Asli ka utang ko kiyan jine kita ki, wakalar ka bufiha. Igudanan kadang agun Quran boda bala dirasa ko fiya faaga begindane. Allah subhanahu wa ta'ala Quran bawa levvifa miwani. Varagina goiggotan algonminna kiyewe fada gotaka tibe folon adossawan kannege Allah subhanahu wa taala kirit Quran me bawa lawa fairuga kirt man nabiyege hadisun enge gotuga kirit Quran eggota varagina goiggota kiyewe ege misalaki efarako me Hisham bin Hakim mihunnawani namaz kurawwa enge to e sahabi bekale Hisham bin Hakim namaz kurawwan hunnawa iruga fahatuga me hunnawa beflaki Umar gefan Umar bin Khattab ehme ma imam be namaz me kurawwani Hisham bin Hakim namaz me kuraw fahatuga me hunnawa beflaki Umar bin Khattab komme kas me Hisham bin Hakim namaz gama kiyawa vidalum yen gendawani mar Hisham bin Hakim ki sahabiyen Umar gefan ki wa sahabiyen ehme ma debe kalun eggotakata debe kalun kirtman nabiyam ganna devwa fawani komme kas Hisham bin Hakim namaduge ba kiyawa vidaluwe Umaruge faanam mige kurin I wadan fawa gotakannu Hisham bin Hakim kiyawa vidaluwani ki den Hisham bin Hakim Umaruge faan hippulan ara wada ganne den rangalu kolla den wes no baku kinya jena ta rangalu kolla den wes ekamaku hitan eri hippulan ara wada gati namadune mende madkollan hunnaniye hama Hisham bin Hakim kiyawa vidaluwe komme kas namadu kon nimmala namadu kon nimmuma akuga Umar gefanu mi wada gannawani Hisham bin Hakim wadagen emme furtu mes kiyene me haddawan hippawa midalwan kihinen gongotaka guruwanti kiyawa vidalu ebe folun nunangawa aadage kamegi gotuga Quran me kiyawan jena Quran bawala vigota
එමෙ හිෂාම් බින් හකීම් විදාලවනි එයි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේ ෆාන උංගන්නා දවාෆා ගොතේ උමර් ගෆාන් හිෂාම් බින් හකීම් ගේ රිදා කොළගේ හිප්පෙවමා එකුගා මි වඩා ගන්නවනි රසූලාගේ අරියහ ඒරුගස් මි වඩාන්න වාර සදිවස් දුණු කරවේ මි වඩාන්නවනි දින් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරු මි දන්නවනි හිෂාම් බින් හකීම් එබ කියවා විදාල වෙයේ තිමන් කලේ ගෆාන කීර්තිමාන් නබියා මීගේ කුරි උංගන්නා දවාෆා නුවා ගොතක दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मे फुरतमे सम हिशाम औमा को हिशाम बिन हकीम औमा होगा उमर गफान मिदन ने उमरे हिशाम गन दो कोल्लाशे कम एक हिसाबों ए दो कोल्लवी दिन उमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवने हिशाम बिन हकीम कियवा विदाल वाश दिन को मेकस नमादु गहम ए कियवा विदाल विगुत हिशाम बिन हकीम कियवा विदाल दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवी कियगोत शे गुरुआं बावा लेवने दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर गफान दिनवी ए उमर गफान खले गफान कियवा विदाल वाशे दिन उमर गफान वस हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेकले गफान उगना दिफा गुदा ए कुरान कियवा विदाल दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवी कुरान बावाले वुनि तियगोतशे कुरान बावाले वुनि तियगोतशे दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी कुरान बेनु हरफकुन तियबामे हु बेनु वाकम गवानम कियाशे कुरान की कियोम फसेचके मेरे को कीर्तमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवे एहम वेमा अगमन एंगिगेंदा नुगुता की हकीकत का कीरित कुरान अगमन आदि इफ्फतक ग सिफा ग फेनुनकम ग वेस मि कीरित कुरान अगमन उंगेनि दस्कफिकम ग वानम मि कुरान अबदिब वर्गिन गोतन अगमन बे कियवे खां अडुहान कन्ने ग तफातु गिरातक कुरान कियवा वाहक एगोतुन सह दिह गिरातन एब कुरान कियवे एगोतुन बाय किरा अगमन मि कियवा किरात मि कियवे नमकी हफ्स अन आसिम गे अरहुन हफ्स गे फानु रिवा कुरवा फवा रिवायत एमेम मि नुगतातन अगमन बोडम मेगेने कियनेवि अगमन मि बला दस्कुरीम मेगेने एम कुरान की हमेकन मिहेन आस अगमन निम्मालुम वि कमेन्नु एक बद कुरान की कुरान गे बुने फवा एचन अगमन गे उगेने गे बजे कुरान कियोमश कुरान बावा लिफे बुनीमा मि कियवेनी कोचकंगे बावगन में 10 कुरांगे बजे एमेम कुरान एमे फरदम कमकं अगमन कुरान गे कियवंगे बजे कुरान कियोम गवा का दक्कारुगा अदि हम एमे कुरान कियो मुंदायरुगा अगमन ओलुं अरा काल लफ्ज तकं हुरिकम गवानमा ए लफ्ज तब्बस अगमन में फाहा कुरांगे बजे हूद सूरत गे एनने एक तरह ए लफ्ज देवन लफ्ज कंगे एनने फुस्सिलत सूरत गे एन्नाने वलौ जअलनाहु कुरानन अजमियन असलुग एतंकोलो कियाने अरबी बोग बेनु कुरान तजवीद ग बेनु कुरान लफ्ज की तस्हील करो एक माने की एतंकोलो कियन जेहेनी अजमियुन एगो तकियन जर कोमेकस मी अगन मी दन्ना पॉइंट के कुरान अगन में कियव मट्टका 10 कुरान ए बजे एरुन्ने एगे रंगल गोतुगा तजवीद ग हुकुम तका एगोत अगन में न कुन जे कियेनी एमेम कुरान ए उंदगुवा लफ्ज तंग होदा नेगे कम गवाना म इंगे मी हुन्ना बस अगन में सवाल को गिंगे बा 10 कुरान ए बजे एमेम एमे फरदम कम के कुरान मुआमलात कुरार ग कुरान कियव मट्टका अगन में बा 10 कुरान जे है अध्याय में देवण नुगुता के गोतुग मिफाह कुरानी कुरान उंगनु अध्याय में कुरान उंगन्ना दिनो मी वरम मुहिम कमे अगन में एमे फरदम कम कुरान में कियवानी देवण कम अगन में कुरान में उंगन्नी एगे इतुरा अध्याय याकुग अगन में न एंगे एच्च मीस तकुन में उंगन्ना देनी एमवीम कीर्तमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा फवे खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा चबामी को तिरंग एम्मे हेव मी हुन्नकी कुरान उंगेनी ए कुरान मीस तकुन उंगन्ना देनी एमवीम दिरियोण मट्टका कुरान वस वरं हेव मसक्कतें ए कुरान उंगन्ना देनी मकी आदि बायको दिरियोण मट्टका एकम तनवस्कं हुरी मीहुं एकम फसेह को दिन मकी वस एई वसम सवाब लिबेने कमे एमवीम मी वरं हेव मसक्कत कुरान उंगेनुमा आदि कुरान उंगन्ना दिन मकी मी अगमन कुरान वरं हेव मसक्कत अगमन कुरविदाने वर रंगल इन्वेस्टिंग ए आखिरत तटका एमवीम कुरान उंगन मट्टका नत मीस्तकुन उंगन्ना दिन मट्टका एमीहक ए काबिल कं हुरी मिंवर को अगमन उंगन्ना देंवी मिस्कितुग मिहन तिबेने मिहुं इशींदेफा कुरान कियवं तिबेरुग अनिकायं इंगी फहुरी एच्चें अनिकाय फोर कोल्ल देंवी नुबा को किया तंता रंगल कोल्ल देंवी ए मी देवन नुगुतागे गोतुग अगमन कुरान मुआमला कुरायरुग अगमन कंकुर विधान गोते कुरान उंगनुमा आदि ए कुरान उंगन्ना दिनु
ತಿಮ್ಮನ ನುಗುತಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಫಾಹ ಕುರವಿಗೆ ಮೆದನಿ ಕುರ್ಆನ್ ಹಿತು ದಸ್ಕುರು ಕುರ್ಆನ್ ಹಿತು ದಸ್ಕುರು ಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಕೀರ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಬಸ್ಫುಳು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರ್ಆನ್ ಹಿತು ದಸ್ ಮೀಹಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವೌಗ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಬೊಲುಗ ರಂತಾಜೆಂ ಎಳುವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮುಗೆ ಬವೆ ಮಾಂ ಬಫಾನ್ನ ಸುವರ್ಗೆ ವದವೇನೆ ಕಮುಗೆ ಉಫಾವಿರ್ ಕಮುಗೆ ಖಬರು ಬವೆ ದಿವ್ವಾಫ එහෙම එම්මෙහා මීස්තකුන්ගේ කුරීග ඒ ලැබෝති මාම් බෆාන් ಶರಫರ್ ಕಮಾ ಆಕುಗ ಸುವರುಗೆ ವಣ್ಣಂ ಬೇನು ನುವಾನಿ ಕಾಕುತು ಎಂದಿಮ ಮಿ ಶರಫಾ ಫಖುರ್ ಮಿ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದನಿ ಕುರ್ಆನ್ ಹಿತು ದಸ್ಕುರಾ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಎಂದಿಮ ಕುರ್ಆನ್ ಹಿತು ದಸ್ಕುರಾ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸುವರುಗೆ ಬ ಯಕೀನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಅದಿ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಮಾಂ ಬಫಾನ್ ನವಸೆಬ ಸುವರುಗೆ ಯಕೀನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಎಂದಿಮ ಮಿ ಅಲ್ಗಮನ್ನ ಕುರ್ಆನ್ ಹಿತು ದಸ್ಕುರಾ ಮಕಿ ಮಿ ಅಲ್ಗಮನ್ನ ಕುರ ವಿಧಾನ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಅದಿ ಕುರ್ಆನ್ ಎಕ್ಕೊಂ ಹಿತು ದಸ್ನುವಾ ಮೀಹ ಕುರ್ಆನ್ minbar daskuruma ki waram muhimmu kame ei kirt man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korfani emi hegge hituga qur'anuge evves minbare daswe fanuwa mi hegge misala ki virana wefawa falu gegge misale emi hegge hituga maane ki emi hekange baingen je komme minbar misala ka masalenne wadduhan tiriwes amma fevves tabarak fevves komme ves minbar hamay kane alhamdu ekanye nune කොම්මෙවස් මින්වරින් එබ එංගෙන් ජෙහියේ අද මේක වකට කම මේ කුර්ආන් හිතස් කො ෆහඳාන්න තාලු මකීවස් එහෙන් වේ මාගන් මෙන් බලම් වී මදු මින්වරෙන් මිහෙන් හිතු දස් කරම් වී අදි ඒ දස් කුරා මින්වරු ගිනා මුරාජා කරම් වී ෆර්ත කරම් වී අවගන් මෙන්ගේ මච්ච බාවාලෙ වී ෆොතේ එම්මේ අවලා වගෙන් වනේ අවගන් මෙන් නොන්ත දස් කරම් කුර්ආන් දස් කුරා කවකි උමුරන්නේ කුර්ආන් දස් කුරා කවකි ජින්සන්නේ කුර්ආන් දස් කරම් වී බොඩති නියුම් වෙස් මුස්කුලින් වෙස් මුස්කුලි umura fora furi miyeku hitan arafaane timanna qur'an daskoggan den kon faadan heyyawaane timanna maadamas maruwedane jawabaki awgan qur'an daskurani ki mi umur diguwe to ennone awgan men qur'an daskuram melani awgan men ke hew kamuga tilefe bar kurave to ehmima fas dolas saharu fawa miha bes himmata minnata ga fasham vi komme bes minbar daskurave to qiyamat duga allah subhanahu wa ta'ala altakun nangawana qur'an kiyuma e qur'an kiyomun gos emme fahun ena nime ayata hisabuga suwargege enage daraja kandeligen wani hemwima mi daraja hodam beenum wa miha wes qur'an ekko dasnu kurave tanuga e qur'an komme wes minwaren nama weseba das kurave to warabbodan eba masake kuran ebe jehen hatanwana nugutage gotuga mifaha kurani qur'ana meduga visna fikru kurma allah subhanahu wa ta'ala angevi එම කුර්ආන කී මිහමයි කන දෙලිගඬෙන් හේ ලියෆොන්න ඉච්චෙන්නු මේ කුර්ආනුග මි බුනේෆවා කන්තත්තකා මෙදුග විස්නන් එබජෙහෙ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුග වහී කරවා ෆාවේ අෆලා යතදබරුන අල් කුර්ආන් තිබාමි කුර්ආන මෙදුග විස්නා ෆික්රු නුකරණී හෙයේ මාන කී විස්නා ෆික්රු කුරාෂේ තිබාමි ගේ හිත තලුදේ ෆෙයේ වනි අම්මලා කුලූබින් නක්ෆාලුහා තිබාමි ගේ හිත වනි තලුදේ ෆෙයේ එහෙම කුර්ආන මෙදුග විස්නා ෆික්රු කුරුමා අවගමෙන්නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වේ අංගවා කුර්ආන මෙදුග විස්නා ෆික්රු කුරීම කොන්කමෙතෝ මි රංගලු වෙගෙන් මිදනි රංගලු වෙගෙන් දාන එමිහාගේ උළුන් එබ රංගලු වෙගෙන් දී කුර්ආනුගේ ආයත් කියවීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආයත් කියවීම ආයතුගේ මියන්නනි ඉන්නහු අලීමුන් බිදාති සුදූර් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිස්තකුන්ගේ හිතෝග වාච්ච මොළදෙනුඩිගෙන් වා ෆරාත් එම්විම මේනෙන් ඉගෙන එනාගේ හිත නොබෑච්ච හිත නාරවන් කුර්ආනුගේ ඒ ආයතකා මෙදුග විස්නා ෆිකුරු කුරීම ඉගෙන එමිහගේ උළුන් ඉස්ලාහ කුරුම ඒ ආයතික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියංගවනි යා අයුහල්ලදීන ආමනු තනිබු කසීරම් මින අද්-දන්න ඉන්න බඅද අද්-දන්න ඉස්මුන් වලා තජස්සසු වලා යග්තබ් බාදුකුම් බාදා ඒ ඉමාම් වෙජ්මිස්තකුන්නේ තියබෑ මියුන්කුන් හිත නුකුරාෂේ මිහුන්නා මෙදුග ගෝස් කොන් නුදකේෂේ මිස්තකුන්නා මෙදුග ගීබ නුබුනාෂේ මිස්තකුන්නා මෙදුග ජාසස් නුකුරාෂේ නුබා ෆාහිෂ් වාහකත නුෆතුරාෂේ දේත ජෙස්සේ ජෙහෙ කාල වාහකත නුෆතුරාෂේ e qur'ana meduga visna fikur kurima ebenge e ayatuga bunani kikan adi e ayatuga e visna fikur koman e ayataka medu anga fone kivekan miistakunna meduga nubakan hi kurakam gawanama mujtamoga amannama kame nonnane miistakunna meduga jasus kurakam gawanama mujtamoga amannama kame nonnane hemvima awgame visna fikur kurima ebenge islam deenuga miwani emmeha rivet sifataka gowalafa adi emmeha neggane emmeha go sifatakon huriha miissakun duruhalewuma uruma amur kurawafgam එහෙම
qur'ana meduga mihunna huriha attaka meduga awgon men warabboda visna fikru kuran ebeje emi eka waqtuwa minwarakum qur'anu ge behure eki tafawatu eki kala wahakata bayin ayatan e behure mi shariat ge hukum taka gule gutu bayin ayatan e behure mazi ge di hingafadiya kankama begutu bayin ayatan e behure mustaqbal ge hingane kantattaka begutu bayin ayen e behure swargaya begutu narakaya begutu mi ayataka meduga visna fikr kurima emi hegge dirulun ebe islah wegende deena meduga emi hegge onna yagin kan ebe ituru wegende hedde farata meduga onna itubare ba ituru wegende enema hatarwan nugutage gotuga algomen mi qur'ana meduga visna fikr kuran ebe jehe faswana emme fa nugutage gotuga mi fa kodani ei faswana nugutaki mi qur'ana amal kurun mi emme muhimmu nugutaki Quran kiyuma akuga me Quran amal kurumaki waram muhimmu kame envema sahabi bekadun nate tabi bekadun vidalwa gotuga aduge mi jeeltawge mihun Quran amal kurum kamuga mihadali hamekan Quran kiyume mane ki mistakun qabul kuram fashafi Quran kiyunima eg mane ki oti Quran nan amal kurai fenu ege bewka Quran amal kurumaki Quran ge ayatuge ebuna ayatka eggotan algon men amal kurima e Quran algon men kiyewunu kam gawani e Quran ge ayatuge mibunani ya ayyuhalladhina amanu taqullah e imam ve demiste kunne wa kunu masadagen tiba mihun teduwerinna huga washe envima algon men teduwerinna kuga vecchu kam gawani algon men e amal kurweni kirit Quran ge bune fawaguta kirit Quran ge miyangawani wala taqrabu zina tiba mihun zina gannuwashe ehma e agon men zinaya gannuwa kam gawanama agon men yamal kurweni kirit qur'an ga Allah subhanahu wa taala e wahi kurwa fawa ayatu ge waguta ehma amal kurmaki mi haqiqat ga waram muhimu kame Allah subhanahu wa taala kirit qur'an ga bawaru ayatun e bahure bawala wafa e ayataka me duga agon men visna fikr ko adi e ayataka me duga agon men yangawa fawa gotan amal kurma kit man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekadun balaru agon men finigendeni e bekalun emme furtama kurawwa kamaki ayatkan amal kurawani e ayatog e bunefoni kojet agon men hujurat suratuga min aya ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni mistakun nameduga goskon hi kurum jasus kurum debawdum me hama waraginan agon men kiyawa atike ekmako mi agon men e ayatuga bunefawa gota idikon amalus kura atike ei e ayatuga men kani jasus nukurashe nubakon hi nukurashe debawdu nuashe ekmako waraginan agon men kura kame keyoti ehme ege maane ki agon men ramadan moga kitam me ginan me adi qur'an ge ayatke vikamuga wes amal kurumuga baga agon men tankole fahatuge mi oleni warragal qur'an kiyewima wes sawab libenu qur'an nan amal kurima adi magena sawab libenu emema mi ayataka meduga visna fikr ko mi ayattoga agon men konkamakatto amur kurawwa fe wani e kame tanfiz kuraveto komme mi ekwe seba masake kurange bijehe ema lobate izzetre befolne barakat rambom mas agon men nami woni baddal kofa adi retaka dosta faatwamu midani mi barakat rambom mas agon men na wakiwegen dairuga kirit qur'ana meduga muamala kurumuga fas kamen agon men e bahandanuga bahattange bijehe ekateren emme muhimmu kamaki emme muhimmu ekkamaki kirit qur'an kiyevun hamaykan agon men qur'an kiyeven je musumaki duwasta ki hamaykan ramadan masuga nukan agon men hayatu ga faatu wa komme duwa ki vesei agon men qur'an kiyeven je duwe kamuga agon men azum kandalam bi dewan nuguta ki qur'an unganuma kuga mistakunnan unganna dinum agon men mistakunnan unganna dinum ka kommen dakan nuje qur'an kulaha kashe agon men ga aalaga tere hemene mi hunna uganna denvi agon men ga ambinna uganna denvi agon men ga kafanna uganna denvi agon men miharavas nikan agon men ga kafe maamege kiyevun aduwe mattaka anika madukolla bal adi rangalatto kiyevani iradu korve be fulu rangala kiyafan faharagga nuba kottan kol kiyafan endima e aduwa halima agon men madukollime engene e rangal kollade e dewan nuguta ki unganuma akuga mistakunnan e qur'an uganna dinum tibban nuguta ki Quran hitudas kurun Quran hitudas ekkon nuwa miha Quran komme bes minbaran eba das kurun ebe jehe e rasula ge hadis bas fon enge gotuga Quran ge evves minbare e mihegge hitugan wa miha ki ei virana fawa falu gegge misal jasawne miha ge hitaki em evves miha ko beenwanwane e mihegge hitaki mi virana fawa falu ge ka wakashe em atimwan nuguta ki mi
qur'an hitu daskurun meto qur'anum bayin hitu daskurun hatarun nuguta ki qur'ana meduga visna fikru kon nazar hingum faswana nuguta ki qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawa fawa gotan amal kurun ei faswana nuguta ki envema me qur'an naki mi Allah subhanahu wa ta'ala hamekani kiyumattaka bawalawwa fawa fotennu ek baduga wara bawaru kantattake me qur'ana guligen eba feturigen eba algonmen ebe engigen ebede eme dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algonmen mi bayan vediya faskantaka wara boda samal kandi adi mi fas nugutan amal kura begge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala algonmen levu algonmen mi qur'an ge mi fas nuguta taw tereng wara bodan algonmen amal kuraveni qur'an kiyevuma ei wara rangalu kame eya evvaran hama algonmen vi iswe bayan kuravuna hataru nuguta ves samal kanden algonmen kuladana vi minbarakun algon me qur'an meduga visna fikruko wagut heda kuram vi erun irad kurevvi mihage ulumavves mihage muamalatavves huriha gotakum miha badaltaken annanikan hama yaqin eme dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algonmen emmenna ki kirit qur'an gina gina kiyawa hiba baige gotu Allah subhanahu wa ta'ala levun dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algonmen ki hama ekani ramadan mauga qur'an kiyawa mihige gotu nulevun ඒක බදුක කොම්ම දුවකස් කුර්ආන් කියවා බයිගේ ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබුම් දුවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවගොන් මින්ගේ දුමච්ච කුර්ආන් ෆසහ කරබුම් දුවා කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවගොන් මින්ගේ හිත්තක කුර්ආනුගේ අඩුයි වුනේම ෆිසිකල් ලිබිගෙන් දා බයිගේ ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවගොන් මින් එම්මෙල් ලබුම් දුවා කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවගොන් එම්මෙන් කි කුර්ආනුගේ ඉල්මු ෆතුර් මට්ටක මසකතක කුරා බයිගේ ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවගොන් එම්මෙල් ලබුම් දුවා කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවගොන් එම්මෙන් ඉඛලාස් තරික මෙම්බර් කරබුම් दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला मे बरकात रंबम मोगे फहु दोस्तों के बेनु एम्मे हेगोत के हिफम के तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगम एम्मेना मेंबर करबुं उरा बे फुलस वर बड़ा शुक्रिया सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।